yankiyya namni tokko nama hin dalagin zina dalaydu yoo juun nama zinaa godhee hin beekne zina goote yoo juun haddii qazfii janii haddii irraa baatu jira nama kanarraa akka shari'aadhaatti والذين يرمون المحصنات warreen gartee intala zinaa hin dalagin zina dalayde janiin gurbaa zinaa hin dalagin zina dalayde warri janiin qixaanni isaan qabaachuu qaban akka shari'aa islaamaatti hoggu 8 garafamuudha hoggu 8 langaan garafamuudha kun hin jiru taanaan atahsabuuna wahyina wa huwa indallahi azim dubbii tana dubbii laaftu seetan rabbi bira dubbii jabduudha qixaata addaa turre isin gadhuudhaaf taatu yeroo 8 garafamu baannaan namtichi nama zinaa hin dalagin zina dalayde jeen fakkeenya tokkoon isin kaayee zabana durii keessa intala takka tareefa dhiguu turtee ture yeroo reefa dhiitu kana keessatti osoo intaloota akka qaama isii irraa dhiguu jirtu as durallee seenatan isin himeen ture osoo qaama irraa dhiguu jirtu gubbaa irraa gaddiqaa qaama isii kana dhiqaa irra gad dhuftee hoggaa bakka qaama saalaa tana geessu akkasit dhoyte harkaan qaamni kun qaama zinaa dalaguu ture etteeti akkasi harkaan dhoyte hoggaa dhoyte harkisiichuma irratti hafe ummanni reefa fuudhuudhaaf ala dhaabbatanii isii eeggachuu jiran hanga dhiitee isiin kafantu isiin turtee bahuu dinnaan hulaatti dadhabanii obboli bane kaawulaa maal reefanii fuunaa ummanni qabrii irraa nu eegu jiranii hindiineen kafanne janiin maallaqa fudhattee dhiiti reefa kanaan hoggaa kana duba dhiquttiin jiraa qo'aanuma ittiin uummataan xiqqoo hafee dhaabbadha hangana bari irraa harkifachuu jirti irraa hin baafadhattee harkifachuu jirti walaakin irraa bahuu didee harkisiichirraa yoo isiin niin baafadhattee harkifattu intaltii siree irraa kaatee jala deemti reefi yaa subhaanallah walit didan amma gaajabaannaan dhaaphaa numetti manni firraa ulaa bananii itti seenan yoo itti seenaniitiin jaan harki isii qaama saala intala sanii gubbaadha jira irraa baafna janii harkisan irraan ka harkisiidha foon CTV foon intala taanii walit dhinee jira amma gaa irra wal qabanii maal godhan intala tana reefinis awwaalamuu qaba ta jirtu tun miidhamuu hin qabdu saniifuu qaama gartee ta duutee tana murree harkasii irratti haafu akka wal gadhiisu godhuu qabna waan juu yaadan warri reefa kanaatis namni keenya harki muramuu hin qabu qaamni nama keenyaa muramuu hin qabu ka isii muramuu qaba warri isiilleen isiin fayyaa qabdi nurraa muramuu hin qabdu dubbii wal qabdi jechuu hoggaa kana Maalik ibn Anas jiran isa bira deemanii Madiinaa gama jalaa jiran waan kanatti himanii intala takkaan reefa dhiitii reefaa fi qaamni isiidhaa kana walit didee addaan baasuu dadhabnee meeytaadhaa fi isiidha furmaanni maaliyaa sheeka janii dhaqanii gaafatan sheeyni chiikee wajjin dhufe hoggaa dhufe intala tanaan mee waan jette naa himii jeen yeroo qaama irraa dhiqu jirtu kana waan jette ni qabda wanni niin jee qaamni saala intala tana zina dalaguu turee jeetiin akkanatti harkarra kaayee harki kiyyechu waan ichin naaf jetteen akkas taanaan nama zinaa takkaa dalagee hin beeynen zina dalaydeetteeniis akka barra keeyse hijibarra keeyse kanaafuu hoggu 8 gara faajee wal gadhiifte hoggu 8 dhukkee irraa kaasaa jina langaadhaan wacci akka machalloon beeytaniimi wacci haroora isaatiin hoggu 8 akka gaarii dhawaatii gara faajeen hoggaa hoggu 8 marraa 8 leelaan garafan qaamni intala duuteetii fi ka intalaa wal gadhiisan jechuudha haddiin san irraa baanan tanumaa rabbiin asit dhaqqabeeti qixaata akhiraa irraa hambisuudhaaf asitti gagarafamtee badiisan jalaa baatu rabbiin godhe jechuudha walaakin ammoo anaafiisin nama takkaa badii dalagee hin beekne nu heerumuu diduudhaaf jecha nama takkaa badii hin qabne nu fuudhuu diduudhaaf jecha yaa baleeyso nama heerumni dirqiin ta'u nama fuudhuulleen dirqiin taatu tana gaceeloon naamata seef godhadha namni wal jaalatee wal fuudha wal jaalatee wal heeruma yoo jaalalti kara lachuu hin jiraanne akkamiin namni wal fuudha isiin si heerumuu diduudhaaf mirga qabdi innilleen si fuudhuu diduudhaaf mirga qaba namni hundaa'u rabbii mirga kaayefii jira mirgi nama tokkolleetu dhiibamuu hin qabu mirgi nama tokkolleetu sarbamuu hin qabu wani rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa intala takka abbaan yeroo nikaa godhu dura iznii gaafadhu wani rabbiin juuniif mirga intala tanaa eeguudhaaf akka mirgi intala tanaa eegamuuf kan rabbiin abbaa isiidhaatii yeroo nikaa gootu dura iznii isii gaafadhu wani rabbiin juuniif yoo isiidhaaf hin taane naan ta'uu jechuu dandeessi yoo ta'uufi baate annaan taane gurbaan kun jettee falmachuu mirga guutuu qabdi yoo ta'eef ammoo isiin ucal jettii nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam dubri akkami abbaatiyyaa abaluutu si rufatee ni kaan abadi jaa ni kaan si godha akkami yoo jetteen dubri cal jaaje cal jechuun san iznii kan nachuusiitii jan nabiin sallallahu alaihi wasallam dura durbaanaan si'a hayyee taar mallaadha ammoo naaf taa yookaan naan ta'u jettee firraa dubbatti akkasitti isaa lachuu iznii gaafadhaatii ni kaa godhaa malee akkanaa jettanii ni kaa hin godhinaa jan nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam kun mirga isaanii eeguudha ibsa intalti takka naman jaalannetti dirqamaan abbaan kannuu hin qabu namni isiin hin jaalannilleen dirqamaan butee kan taane godhuu hin qabu namni isiin hin jaalanne akkamiin na jaalachuu dhabde jee dirqiidhaan isii tana gartee ifiin jaalachiise jee yoo jaalachuu didde
irra bobbihee arrabsuun suuraa isii jijjiiruun suuraa isii feesbuuk gubbaasuun suuraa isii idit godhee yuutuub gubbatti ol baasuun wallaahi kun hundinuu wanjala gurguddaadha obboleeyyan kiyya rabbii keenya sodaachuu qabna rabbii keenya sodaachuu qabna yookaan qixaanni waan kanarra nu dhufuudhaaf ta'u addunyaattis ta'e akhirattis qixaata ajaa'ibaati waan ajaa'iba isinitti waan akkanaa kana numa uummata oromoo kana malee uummanni biraa tokkollee nu hin agarre waan akkanaa qaban maaliif akkana wal xiqqeessina gara biraatiin biyya keessaa diinni halkanii guyyaa nurra bobbee nu gabroomsaa jira nu ajjeesaa barataa barattuu akkan taane godha hedduu takka gartee wanni biyya keessaa nu jiru waan garaa nama balleessuu fi waan jiru nama busheessuudha ammoo isin warri biyya irraa yaatan birriyya irraa yaatanii